ubak polling do MDC ubaderu UIM katret hinne kasngi ka art kundai trek unailar ulio ban play pajba no ya katnat rekam jongka KHDC kabaderu hakajuk kopor katret office kabadan hapok office rekam jong USM karaj marwet hakasnong baridwa jong kariboy district hakate jingelang play kate ka office nalor ubak pol balalong ru ukongsan laidon lang ru ubak latip lang harkungor MDC ubak Victor Rani MDC upa em Ainams em acting em ke hima melem us em karaj marwet upa em Kens em lembat kibasan ba em lang sti menteri bat kiwe ka jing play kate katanat rekam jong ka KHDC hakate ka office us em karaj marwet kalong kumsi benta bantela kami ki barjela bawan ban kamai sa kajela nrei ki bompen biang pat I kot kisla badai ban yo na district council kajingwan jmo kajingwan ban ni tani street office hangi kalau ban pintu kena bagi pensiun jadi border jmo menda ngilang sedang tang ada street nrei nget bahaki nang ngilang sedang pintu kamu ini ke office kena latih kamu ha Gindon kamru balik saya ke registration juga kendau ke siap. Kendau ke siap kejungi hati hal bodoh kilanang semput ni kejungi. Gindon kam balik dikenai ke dia kam. Nang bah si maupun leng bah dibulir kejungi. Dikenai ke trade license ru ke bagi ai lagi lagi. Hamdam lagi. Pan bah hajan duk jong kepada bak kuai pak ke state kepada itu ke capital ke Assam ni dan kam bantu kena bagi pensiun pun si jeliu ha jadi mau put macam ni je kani office kawa hakani jingalang lawan ru berai ke jipun kubur you scheme right maka dua bal ke jauh kan rekam nadu kani ke si But keput rekam ke jompi kan lambat haduk ka benta apa kini ka jela ka jongi pe misyam ke share you put usam but ke jela asam kini dikli bai ba kita menai la kini ni don kam ban long shai bai kini but ba nakalian ke jongi milabu ru yaki officer ki ban assist lang yaka branch hangi ini ki officer ki jongi ringkat bakti kum usim ringkat ki lang ba snong kin kina ba di nong snong di nong khai di pamdei riulu in ipu yaka ikhtiar ka council in kina ba in wan sakmat but register but on simple position na ka council but tumanga mantan kani kadang day kasinjam hakali ka khai ka pateng rengat community but yang kren yesulok ru baki executive council bora kawai jong PHADC ba inle kunju hakaji day baka tindong ka siap taxation but pagtatater ti them the